2 koy kelip alasın. Omtul palvandır. Kokbarda Yeralı palvan. Aktas Yömürünün palvanı. Televişki Çimkent'teki Kireves'teki Aktas'tan Akkoңгүрдектен çıkan Daraböz palvan. Yeralı palvan bastırı katır. Astındağı Жаңа Bazarlık Bekjigit'imizдің atı olsa gerek dep şamalayım. Bekeş palvan Safaralı Hacı'nın atı men esimnin tağası. Kök davulu men saldın ba, kara kaskası men ba. Dürüst gel. Mini $400. Bekeş palvan. Mini senin $700. At yegeçlerimiz $700. Akırgı sağlıklar ögüzödüler nasip ola versin de kalasa. Jigitler, kay-kaysının basında, yerinin basında bayla bayanama ejeciplerini şeşpastanlar aynalayın. Özlerinde küydürösünler, özlerinde Nurjan aynalayın, mega söz estirme. Benim bizim sığı hürmetimiz bödön. Ben Jalaушundan Bekir'e söz estirdi. Ben işe kırlamayın. Sol kısını bağlan ben. Oldu deyip ben boldu deyip, bolmaydı deyip. Aynalayın, benim Nurjan. Töndür sol kısını, boldu. Aynalayın, benim. Kalaştı. Palvan. Bu Nurjan деген palvan özüm. Bu palvan, осы sır boyunдағы palvanların içinde жарап жүрген елге сыйы бар palvan. Болды. Болат көке, болды. Ben Аман көкемнің жалауына тыңлайым. Көке бер қараңыз. Ben сіздерге болды көке. Болды көке. Сыр бойында атағы шыққан торғасқа ат Болат көкеміздің астындағы Болаттың торғасқасы, Алғи Болаттың торғасқасы деп әлемге көрінген ат бұл. Мұхтар ханның Олимпиадаға барып, отын алып барып, отты жаққан ат бұл ат. Қызыл телефон кеңіз. Бер қойды. Ket. Telefon basıp öyle oldu. Ha? 70 mingga 2 qo'ydi Barun. Şirkettin televizkisinden gelgen, Akbas avulundan gelgen, Akkoңгүрдектен çıkan palvan Yeralı elimiz salıptı. Yeralı'nın aslındağı benim şamalavım boyunca Bekjigit'in atı bolu görek. Bekjigit'in kurması bolu görek şamamda. Ana bir adam kalk ketdi. Ol adi kalk ketdi. Hürmetli jayavlar karşınızdır, atlar kattı gibi atır. Jayavlar karşınızdır. Jayavlar karşınızdır. Mereyga turlamayda. Kaypalvan basa da mereyga turlamayda. Jalauga karap tur. Jalauga karap tur. Kaypalvan basa da jalauga kara. Asta. Bol bağlan palvan bolu gerek. Erkinbay palvanın balası Şermenov bağlan palvan. Şimkent'in Sovetskiy елді mekeni Oymaut elinden gelgen palvan. Bağlan degenimiz. Bağlan 35 000 tenge bir koy seniki. 35 000 tenge bir koy. Akılbek kökümün atıma. Ya Akılbek kökümün enisi. Akılbek kökü. Buna astınızдағы attың atқан bunu. Бұл қазір Орта Азияға атағы бір номер болып қалған. Тұмар деген ат астындағы ат. $20,000 бермей жүрген ат астындағы Тұмар деген ат. Gel інім, қазіргі баруын Ақтастан шыққан Ақкөңгүрдектің бас палуаны болып тұрған палуан. Астындағы аты Bekjigit'in Мұзаффар деген қатысында. 35 000 tenge bir koy seniki. 35 000 tenge bir koy at egesінiki.
Ералы, Құдай қаласа соңғы өгіз өлді нәсіп болсын. Аман көке!